Kardom Pini Lily Hills News Karbi Anglon Thanje Bang Pisami Monjumi Tironpi Non Birtang Ton Parjuponikha আমি UPL সদস্যসকলত গোটে হেকানে গোট খাইছো অসম চৰকাৰৰ যেটো অসম Bakalia Police Station ke Parlo angkang kidoan UPLA kedar atuma phan Bakalia Police Station ahin pen verification ki padopon কাৰণে আহিছো আমাৰ বকলে পুলিশ ষ্টেচন আপোনালোকে কিমান আশাবাদী চুক্তিক লৈ আশাটো যেহেতু ইমান বছৰৰ পৰা দাবীটো কৰি আহিছো যেহেতু গোটে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্ট যেটো ইমান বছৰৰ পৰা যেটো আশা আছিল হেতু পূৰণ হ'ব বুলি আশা এটা আশা আপোনালোকৰ মেজৰ দাবীটো কি মেজৰ দাবী হ'ল গোটে যেটো আইটো আজিৰে পৰা নহয় কিমান বছৰৰ পৰা আহি আছে দাবীটো চলি আছে সকলো সংগঠনে যেহেতু 244 এল যেটো আৰ্টিকল হেতুটো মূল দাবী হ'ল এটো তাৰ পিছত লগত যেটো আছে ভৱিষ্যত ইয়াত যুৱকসকল যেটো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যেটো সুবিধা বা যিবোৰ আছে যিবোৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে চাকৰি বাকৰি যেহেতু ইয়াৰ সদস্যসকলক তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যত আগবাঢ়িব পাৰে তোমালোকৰ সদস্য কিমান বকলে থানাৰ আন্ডাৰত কিমান সদস্য লাংখেৰত আমাৰ বকলে একজেক্ট যেটো ক'ব নোৱাৰো তথাপিও প্ৰায় 100ৰ ওপৰত আছে আজি আমালোকে বকলিয়াত মানে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আমাৰ UPLA সংগঠনৰ এতিয়া আমালোকৰ দাবীটো এইটো হৈছে মানে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লগত আলোচনা হৈ আছে চুক্তি হৈ আছে শান্তিক চুক্তিৰ কাৰণে আহিছোঁ কি দাবী কি আপোনালোকৰ আমালোকৰ দাবীটো এতিয়া বৰ্তমান হৈছে আৰ্টিকল 244 যোনটো একৰ এইটো দাবী আছিলে আৰু আমাৰ সংগঠনৰ যিমানটো কেডাৰ আছে তেখেতসকলক মানে ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে লাগি আছে এইটো আমাৰ দাবী আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাটো বিচাৰিছোঁ যোনটো সুবিধা পাব লাগে এই সুবিধাটো আমালোকক লাগে সংবিধানৰ মতে Ningkan Phokebra Nerkep Plengdet Aphita Monsing Be LP School Kaching Thur Avilang Pura Hawar Arat Kaningri Borjan Constituency ke Parlo Khoya Singh Be Arong Along Kido Monsing Be LP School ke Damtang 1962 Aningkan Pen Non Anta Mesen Kacharli Ahem Lapen Mesen Kiraikom Apai Mate Boundary Wall Avilang Pinpur Me Bangso School Aphan Mesen Lo Than Bang Inut Nang Toy Thunang Lang Lapen Boundary Wall Mesen Pen Nang Pinangji Pura Local MAC Longkitimu Local MLA Dr. Numal Momin Lapen CEM Tulirang Rong Hangaphan Chuningri Alo Palilo Bonta non anta Mesen Boundary Wall Nang Pipe Lapen non aporded bi arlo Corona Awor Dokok Ajok School Kang Hap Ajir Ding Otanglo Laso Ajok Lo Than Bang Phi Rina Ingtipita Wang Wedetlo School Kang Hap Chega Jok Osumar Atum Thetan Kana Hok Dokoklo Athe Lo Kacharli Arta Ahut Lapuson Ningkan School Kang Hap Ajok Kacharli Aning Hang Hedetlo Laso Teng Pulote Owe Kimiatum Katora Thetan Lo Pusi Hawar Arat Atum Ningrijo Ason Thekpon Long Anchotakali Labangso School Along Toilet Mesen Awe Kijun Alanga Phanpura Ringwell Pilo Bonta Contractor Atum Asai ke Oyajok Ringwell Sita Tangpame Medetlo Lapen Midday Meal Haita Ningkan Lockdown Apor Ahut Nang Lele Lapen Midday Meal Kitun Adim Mate Kichenta Hinolap Tanglo Bangso School 1962 Aningkan Pennon An Ningkan Phokebra Nerkep Pleng Etlo Lasi Bangso School Aphan Mesen Boundary Wall Pen Inut Lo Than Bang Nang Toy Thunangji Pusi Hawar Arat Atum Chuningri Pedopon Manja Pen Junison Rongpi Health News Karbi Anglong Karbi Anglong Angbong Penang An Kijoy Kelang Adim Do Labangso Kijoy Kelang Adim Along Kaching Thor Asai Klem Pon Pulote Penang An Council Along Midulong Ponji Labangso Langsun Kelang Mi Angbong Pen
wolongkom aji ahi thipen kahilo kilometer kep anbak sose mir phube alang sunta isilo pule pudet sita hinone lasi Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen labang so adim kijui kelang adim simar ponte Council Amidu Bat Ponji Isi birta keme lang citung pen wolongkom aji along ahithi irui pen kecho wolongkom aji ahithi along an kedam kewang ke joy ke ji aphan KPLT area commands hamphang be alang lining keme pen hem konglong ihum ke pathik ponlo lasi lang citung along ke doarat atum kedam kewang ke joy ke ji aphan si pathik lo ahem konglong anam sitame jum ik he lasi 9344 016236 labang so number along birta iknon labang so hem konglong durmi arni si aphansi cheleng ikpon werpo arab along na chihom li tami alang li na chihom li tum an sitami la alang li ham phang bi agari long non kewang gi an sitami dak bokulia Karbi bojau long na humri ra alang li phone number ta non sepi po la si ki wang ya tung anta la ki tung adon rap tung ni tung anta hodak na pale ye phan li phan ni humri agari long na humri ikasonte ne parpo la si aku po song ra inglong kalu re nang yi ayat aleng alok kalu aleng giting kalu re nang yi kam ta agilo non ke mili non lang ki tung kang breng kilo agang buralo nili nalta jasi kami nili kan nonang hang lo nasi nili kininya an alam make alton ta avilo nasi alang ni kan si choro lo alang ni matha tamisen lo ahopta wang ta alang ni bangke nasi ai boy kokusi alang ni cicak lo गाड़ी का भी अपना कौन लाना ले तुम सिख सके गाड़ी के कभी परंग बांके दास itu aningkan bangke 2 years dulu so perang non pan lo dak 2 years bilang berarti hodi gaड़ी kesuli 2 years ta bilang pining 1 years itu lah gaड़ी jekinyo tho dulu sangba bolang le nili hamphang be ikan tia hin pen dia kamandar itu lo sini li rong asal aslit ke boy sini etsi ko anu ne alang itu perang ka ko lang kitong pen ini bujar yang hin bujar dam ka pen lok lo lapen martar sang han jang thu konstam alang itu ni hor nang kok lo sila so kitu lamun li thedin long pen ini tang sam pen alang itu pen alang itu kan dari hum ni non patatin selai bom pu si mathai bom lo lapen dra alang itu pen ki ki kan lo tin rasa putak rat donra batu manta pachini belum juga donra hundri sita asal dari kontik dan hundri tongko kadang नाले मोबाइल नंबर बा mobile number 9344 million mobile number 9344016236 चलो rasa number lama hundri ke rasa dari dun tongko ini dun tongko tak bu Wasik Niphai Troxy Arni 15 Nong Mahamaya MSC Constituency ke Parlo Uttar Barbil along Palong Pri Lapen Bilokhat along Palong Hini Adim Man Kedo Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Arideng Pen NFSA Asang Card Holder Kadokawik Atumaphan Ake Joy Pen Sang Lapen Max Keron Asai Ding Pon Pini Ake Joy Pen Sang Keron Ahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Uttar Barbil Arat Kedam Tang MLA Kilik Ahut BJP Wood ke Jok ke Ongnai Mati ke Chengsi Angdeng ke Padam Aputhak Akiro Pi Pen Suri Phokep Atangka Lapen Chitim Alang Edon Epak ke Piponji Aphan Lamchak Chipipon Pinpur me kedam tang aningkan lockdown apar ahut ake joy pen sang keron pon asonsi
puthot phurun hini corona awur akeso nangkang dang thua jok choklem chodam beha bepar ki choklem arat lockdown akisung apor lang dam pensi sarkar kapin khat ateng ration card ke dokawe arat atuma phan pini puthot sang ake joy Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Arideng pen pajir ponlo Laso ahut DMB Chairman Biren Singh Teron, VDC Chairman Rajesh Teron, ex-VDC Chairman Long Sing Tok Bi Pen Chenglok, Ong Dung BJP Song Klembang Phu Klembang Phi Kethe Kiding Atum Chetong Dun Rinti Pen, Sang Keron Amaya Long, RDP Dun. Adon tin event sakuri ki tutum phananta ni tumke yongsi sakuria la tumnang endun ko ten tume ki pon yongsi kunuba adim kon ko sakuria la tumke tume na dilu ta hala tum sana area tu kita nang tum der ko da ni ki pon ta ni atau sudah pi pon di pon ni pon sa bila lo kita na Kedam tang musik niphai troksi arni non malom police atum dode sang sepen kiri kakuruk ajok ihu maruti amotor along bang hini abang phu along pen 2270 an simplex capsule long pon pusi Karbi Anglong police ahin pen mithang page long pangdak pon Pini musik niphai narkep arni Peace Accord kachitok choklim nangji lapen 6 schedule paphuklong ledet ji phan anparta article 244A kapachun sirak ji aphan APHLC ratcharia songpen India Prime Minister ake hai Narendra Modi aphan kapanong alo Man ke the Karbi Anglong Autonomous Council CEM ake hai man ke dotuliram ronghang lapen CD Singha Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpur alo ke pajirdam Nia berita laporan sekang ton ponik lo la ibom tami Hills News Karbi Anglong Kardom.